Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na. Bida kontra bida ken observer. Di yung arod di waya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sa balimanan aparang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na paulwan. Heaven's Last Tour. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Awan lata. Anda ka naman na ito kabarbaro-abar yan ti COVID-19. Naggapo ka no iji India. Kasano nga rodan? Saan tayo lata makainan na? Uwan nga ron. Adan nga pa'y subakuna ken adun tinabakunaan. Nga madaman mutin kanon na ita kabarbaro akita ti virus. Ken nalaklaka pa yung makaakar. Kasano tayo lang nga rodan? So dahita, di imuna na ibilin na may katon ti face shield. Insubli damot lang. Ken obligado nga agusar ka no da kay tirwara. Ken kaduan ti tao wenno kalsada. Juan, may saan daw sa lang ang maibilin sigon iti presidente ang maikatan ti face shield. Kalpasan na, naibilin manan ang maisubli ti panagusar. Iso nga ron ti ko nakano dagiti expert. Ken aday ti beneg ti salon art. Sa bagay, awan mabalin tayo no diti sumurot iti pamilin. Wala. Ngayon kalagi ti daddo maalasyon, mas naapektaran pa iti COVID. Saan da nga gusto usar iti face shield kan face mask? Mas daawak Tay ti laksid ka dagiti makuna a precautions ngar aramidan tayo, kat adulat na mo ti makakaran. Anya ka di talaga ti rason. May salita ti bagbagada. Ano adan narik na masaksakitan ti bagim, kat napan ka iti ospital, ibagada na COVID ti sakit mo. Ano labsan ti agsao? Uray rayuma kat ibagada anak COVID kan. At damao di a chance dagiti saan pa'y anabakunaan para COVID. No, sino pa'y dagiti saan anabakunaan? At damaangi pa nagbakuna itong Lunes dito'y nagbugsutan. May pakamo ka dagiti kabaranggayan tayo, Chairman. Dagiti agin didi-idi ken mabuting iti injection gundaway da ito yan. Ano saan da pa'y lang agpabakuna agbayad danton ken mga awanton ti bakuna. Ada ka nakuha na rito na? Iso nga garamid kayo man iti pakdar ket ipaskilyo ka dagiti waiting shade kas kada store tapno mabasa dagiti kabaranggayan tayo. Mabalin mo't nga waragawag babanti megaphone, Chairman. Ay una, sige. Aramidin tayo amin na pamuspusan winuwaga sa panangipakam mo. Tapno san tayo makabasol
Kensanda tayo asidiren, no dumtang ti panawan. Mayan kudak nga raw. Ket bilinam dagiti tanod nga suda ti mapanagipaskil. Wan, sir ma. Sige nga rod, tani agudungak man. Adanas ka na pagsaritaan may kun pari mayor. Wan, sir ma. Sikan ti mangidaulo kada iti agpasya iti barangay ang mangiwaragawag iti dayta abanag kagawad Portugal. Nalpasan na nain ko, tinotis. Ayabak da pulong, tayo sudah ti mapan mangipaskil ka na ito. Ay, wala yan. Ito po malalaikmut na ito suyaap. Ay, anya nga ta. Stuck bit. Taknawan pamba. Ay. Di na kumalasar dengan na ito. Dosan ka pa gusto. Wala. Sabihin mo nga tantiayan natatanggal na lang. Wan nga rod, saan tayo mat kami na nagkikiddan? Pinanawan tamang alat na idan. Nagkuyog na nga tanggal na lang. Apay kit din asaan. Asino ko mati kakuyog ni tatang no saan ani nanang? Nay, awanin bakak. Amok Agdamanan underton ti saom. Awan? Anya kararwa talang arudan. Agsubang tapay laan. Apay, podno ka di anataytan? Anya kang arudan. Naglawag anak kita tati isisina tayo ti bagita iti ospital. Unay ha? Mga nun nakrimate pa yan ati bangkay tayo. Sigurado lakit di Taday tati protocol no COVID di nakatayam. Anya nga tangag pasaw. Sa dino ti turungan ng iti kararwaan na COVID. Una niya. Ang mga no damat restriction iti langit. Ha? Saan nga ta? Una niya. Ang mga numasapol palang agswab ka mo at itiruangan ti langit. Anya mo ta swab tesan. Anya nga ron. Wala. Agsawar ta. Maring masarakan ta tatatang. Kagawad dumeng. Rosa, ay, nakay bagayang dagiti padak ang nakalugan iti ulap. Ay, kaya't naasawan, natay kamutan na nakiraos. Una, napuuran pa'y kidin at ibangkay ko. Inggarapunda ti dapo. Kasta? Agam. Na, abay kasta ngay. Tiyan niya. Uraw ta ulap alugan yaw. Ngam nangisik kanyak. Ay, tatisan ko nga mo. Anya ti pagsapulan nyo iji nagbugsutan, nakiraos. 5-6. Ay, dahil ta siguro tiga po na. Bombay kayo gaya, may di si bibiyag kayo pa. Manya nga raw ka iso mo ti amok apagsapulan. May parit nga min dahil ta. Imbes atultulungam tay agkasapulan, arig na irurumon mo. Gapit tinagdakil nga interest ti kwartam. Siyempre, mausar na ba? Pagnumaran na. Uy, hindi puti kadakil tinteres na. Ada na may lumlum iti utang. Naimbaga, no saan nga ag-interes dya interes? No saan ang makabayad? Aganak, agraman anak, aging ga iti apo. Kasangat pa'y sorosa. Anyan? Iso adi kay mas dawoy, no nangisit nga ulap tinagluganan niyaw. Anya nga iti koneksyon tinangisit nga ulap.
iti pa nagpa 5-6 ka. Dakkel lang na. Arig na ngamin anangisit ti kararwayaw. Tamadi ti inararamid yaw. Parang gundaway. Bakit? Ayan ngayon daro sa kandumeng lakay. Ay, hamok pa yan. Kay mun unada, Mike. Anya, ay katsapulan ta ida ah. Iwan. Yung pangsapulan ta kumakit naglawa tilaw ang. Katagsawar talata ah. Saan tamot amabanog? Tadamot lugan ta nga ulap. Sagay sa tapay. Punod kiti Ket nagduma pa iti madis ti ulap. Medyo ngumisi ti ulap ang nagluganak. Ngam si kakit nakapurpuraw. Ay, jaka mo ah. Kasla ulap tudo ti lugan ka. Awan na muk dita. Siguro, adda ka ipapananda kita. Nya ko ma? Ay, parikot mo daytan. Makamuka ang mga nalisar. Oh, pagparikotak pala dayta. Idinto ta kararwaak lang aruday. Ay, Chairman Gustay, Nana Sufeng, nagsasarak tayo magditilaw ang. Kahit masawan, si maruno ka madlang anatay kagawad. Ay, Chairman, nasubugak nga nain. Sa anak ang nagpabakuna kontra COVID. Nagpabakuna kami mat nga mamuk pa ita natay kami mutlaan. Kahit apay ngay may saka kagawad. Ay, awan nga rod nakakuyog ka o akararwa, Nana Sufeng. Adamot nakita-kita nga mapahinak nga masidagken ko anang tamay saan na nga to at tao. Anya? Sino ti bagbagam akararwa tinangato at tao kagawad? Kararwa dahi di ex-president Noynoy, Chairman. Anya? Awan, Chairman. Kan nakita asin na ba't datatang kan nanang na. Ad-adan ang nagbainak. Kas di gayab. Sabatin da ka dagiti imun una nakakabagyan. Ano tayo? Siguro isumati nakita. Ti kararwaray di Senador Ninoy. Kan President Cory tinang sabat ken kuana. Apo, ure gayab iti ipapatay ada special treatment. Sana nakaskasdawan. Ay nga mo siya Sufeng. Adang atang tumot mang sabat kanya. Ada, amigo Gustilo. Gusteng. Amigo, kung nakada kayo, ti saraan kan ipusan, Chairman. At amigo Godfire, kaya't masawan si katimang sarabo kanya. Wan, saan mo ka di akayat, amigo? Pinaunlag ni bossing asabatan ka. Kat anda pa escort mo. Anya? Anda pa banda amang bayabay keng ka, amigo. Banda ngagpaisaw kan adda nakabaday tinangisit ang nagtagipayak kat adda mo't sarada. Sos, sino nga dagita, Chairman? Ay, saan ko nga mo? Ay, pasurot ni Satanas dagita, Gusteng. Wan nga apay nga isudat nang sabat kanya kan nasayatak mo't at tao idi si bibiyagak. Ado tinaramidak para tinagbugsutan barangay. Pagsaritaan tanto dayta, amigo Gusteng. Hala, sumurot kayo kanyak. Tamapan tayo iti control station. Ambuyo, overcapacity ti pagarian ni bossing. Kastamot iti pagarian ti amigo Aneson. Kasano kami nga rodain? Masapol makipila kayo. Taag-triage kayo pa. Masapol mo ti QR code yo.
Tan samot ka naman sa pulan na tatang. Wan nga rod, kita mi ti masungat tatom. Nagado tinakanin niya. Uy, ala, umasidag ta kada kwada. Barang no adda dita da tatang. Anya nga tatipilpilaan ta. Alangan mat nga ayoda. Ay, anlom nga iti ayuda kat kararwata ang Rabak ko laang mat, aha? asidagtan. Ni nga nang, isuda ti daduma anak kapila. Kunak no saan da kayon amasarakan, nanang. Un nga rod Anya ti pilpilaan nyo. Waiting area ka no dito checkpoint kada tayo akararwa. Kasta ka de. Ni tatang, ayan da. Inayaban jay amigo na. Sino ti amigo da dito Ada ka din natay ngam amo. Wano gayam na ijinagbugsutan. Wano santa disgrasya. Awan, taga dito iso ti may sa frontliner. Aya. Sino ti bagbagayo? Ni Goodfire, jay assistant ni Satanas. Anya? Ay, agtadanon tayo mga gayam dito kakasupay. Ay, wan, kiraos. Anya, mutan. Oray di kay, nagatindog ti pila. Sakit. Awan samot ti priority dito. Ay talaga nga awan senior. Naniya mutain. So nga aguray tayo latan Saan tayo nagreklamo? Tumgag kayo amin na anak kapila. Nay. Rimuarin ni Goodfire. Wait! Dungag kayo, amin na nakapila. Nay! Nay mo, Chairman Gusteng ti. Kadua ti ipusan kan saraan kakasubay. Nga round. Nay, amigo ko na. Dada, gayam ni Chairman day chay. Wan. At the important announcement ko kada kayo. Na ito ikot manipot kada bossing sati kan amigo na Jesse. Na. Rosa, nanang. Ay, Pagda ka na napatid nga announcement. Manipod kan Goodfire nga amigo ni tata. Panipot ita madutukan ni Chairman Gusting kas mangida ulo iti checkpoint. Kan kaduwami amang kita no asino dagiti makastrak iti pagarian ni Bossati. Wendo iti pagarian ni amigo na a Jesse. Anya? Maragsakan na kitinited kanyak nga akam. Kitsuri langan, dagiti sana makastra kiti pagarian ni amigo na gisi kan pagturayan ni Bossati. Kan maibasar iti record joy jay daga. Maibasar kadagiti naramitan nyo. nay, kasanuak ngatan kakasupeng ke nagpa-5-6 Kutsyak maut. Nagyawi daw iti ayuda wino food pack iti pandemya. Daitan, dagitat basbasol yaw. Daitat iparikot yo ita. Dagitagayan ti pagibasaranda. Pagkatuan tayo ti pila, winulin niya. Nay, agkad. Kasano nga ta daita? Wan nga rod nanang. Kastoy, taramidin tayo. Mabingay ti pila, baba ni ti Maris ti Ula, panagluganan tayo. Kas ni kaya? Wan, usto ti kuna ni Bossati kan bossing Jesse. Wan, ket dagiti naglugan, iti ulap anang isit, iti bandarat kanigay. Kanigay. Ket dagiti naglugan, iti puraw nga ulap, iti kanawan. Sige, pila. Anya nga ti maramit kada kami ang naglugan iti nangisit nga ulap. Awon nga raud. Anya ngay. Tinggan nyo, ti ibaga ni Chairman Gusting. Anyat pa nagkunayo nanang. Ay, saan ko nga mo? Urayan tayo lang. Sung bata kinton, makapaglinya kayo. Nalalinya, pila. Linya ka no. Linya.
Dayta, nalpasan ti panaglilinya. Anya nga tati mapasama. Ewan nga raw. Hey, suspense pa yun. Nagbayag. Natana kung anak katakdar. Anya kita maktanganin na kararwa. And now, ladies and gentlemen, pangagalpasan ti panagpipilaw ng panaglilingayo, ipagakon ti turungan ti Heaven's Last Tour. Anya, Heavens last tour? Dagiti nakalinya naglugan, iti nangisit, wino ngumisit nga ulap, wino dagiti adda iti kandigig, kablawan na kayo ni Amigo Goodfire. Ay! Goodfire! Welcome to the family. Welcome to the warm temple of Bosati. Anak! Pagturayan ni Satanas! Oh no! Okay, come in. Nakalukatan diri daw asumrak iti demonic and warm Sati place. Saan ko kaya? Uray say! Saan ko kaya ti sumrak dito? Kapelat ururayin niyo. Sumrak kayo. Iyak kayat! Bakit di kayat? Saan nga kayat? Dagiti nakalugan iti puraw nga ulap. Sombrang kayo iti pagarian ni Apo Hiso. Na! sige Rosa, nanang. Saan per? Sumrak tayo ulit ipagarian ti Apo. Ay, uray siya! Sumrak kag dito! Talaga nga ijigayam ti turungan na iti dakas ti aramid na. Mapanday ti pagarian ni Satanas. Nailibayak kaya. Nagtagtagay nipak manang. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng, sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayot tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na. Bida kontra bida ken observer. Di yung arod di waya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paul 1.
dagiti may kararagan. Dito'y drama tayo, Dumi, mabali namin. Kadagito'y apanawon, nang runa kat agsasarunon dagiti matmatay, asaan pa anam namaan amatayin jay tao, kat pagamuan ta madamaglatan, anaunat gayaman, kasapulanan tinapas na kapanagkarkararag. Wen nanang, isungar da ka na napalagipak ni Dumeng. Tasigod asaan aman na kimisa ha. Katuray man ni tatangyaw, sapay inal daw ngagbasbasol. Ala, apay nga inal daw ngagbasbasol. Uray ano inal daw mat nga ikidawan na iti pamakawan dagiti basol na. Ay, jaklam mo ah. Anya mati pagbasbasulan na ngay nanang. Siyempre, awan lakot, agungot ka dagiti kagawad adi mga aramid iti duty, uno trabaho da. Saan namat nga ta apakabasulan? No palagi pan nalaang ida. Anya palagi panlaang kat pagsasawan ng sapay ida iti dagas no ko. Nikat pagbasbasulan na nga rodan dagiti kakadwa ng opisyal. Dayta nga rod kat. Iso pagdwa-dwaan no Gloria, ti pakaiturungan ti kararwan ni tatang mo no bilang matayoy. Nang runan no putat ti papatay na. Ala, patay adagos. Asos, dayta tinasken ngay nuras asagsaganaan tayo Rosa. Tadi tayo laam mo. Kala at maisingkaw iti tenged tayo ti kumpay ni patay no di tayo mapuputan. Nalakaya ti matay adagos. Pulos, adi kan makapagkid daw iti pamakawan iti apo no kasjay. Sa bagay, kas ka dagiti agat atake. Dagitay matay adagos adi dan makapagsaupay. Wen nga road. Nini, itayak pa dito yung... Diyak mo't la maibaga-baga tay gagara kung anak ka. Ay, jak matlakat damdamaganan. Anya day jay ayan, nanang. Mapanak ko mamakitsinda. Ang mga nagkurang to'y kwartak. Nayon amla ko mabaset uray limagasot laang. Isublik to inton bigat. Day talagayam. Nalamabit lang, nanang ha. Ay, agsukatak labiit. Umayak mo gaya makitsinda, nanang. Awan gayam si dami. Oo, sige. Agrubot ka nga rodan at hagkuyog tan. Sabado manin, nagbitla kat ngaglabas na aldaw na ya. Di kat mayat, tabarang kastamat ti kadaras ti papaanaw ang mamimpinsan ti kubed. Madagdag mo ay apumanaw dayta, kita dumutlat ta ti makapkaptan, ngay suda ti agyak akar. Ay huwag, yak lang masasaaw, nataymot gaya man ni orang. Aya, nay, nagbitang, kito nasabat ko lang di kalman di tabatog. Dandani di na mabagkat di sarukod na. Anya, nasabat mo kunam. Kituin, imbaga nga ro da dumagas dito balay. Taso kata kiti nalaglagaan di sarukod na. Ngemadi. Dua kano di panggap na ije pinidot na sarukod na. Double purpose. Anya ka no ti pangusaran na sa balay, malaksid asarokod. Magsungrod nanto ka no. Ay napi man aya jay bakit. Wen ngagpaisaw, agmay-maysan nga agbibiyag. Wen taiso ka no ti kayat na. Di na kaya ti makikabalay. Di na mat kayat nga da mapanmangkad-kadwakin ko ana. Kastan sa talaga dagiti agkaabawan. San ka no pa'y mo't ngagkabaw? Di naklunin. Ang natay ngagpaisaw. Katuwan, mangrabraba kak aya ti kunab. Dakas ngay rabrabak ti patay. Karkarma na nga ro dyan nasabat ko di kalman ah. Ay kut ko na nga tanda. Imposible nasabat mo kat no duangal daw ka no nakadalit. May kat pa ikaraganda ikapilyain to bigat. Wen ang mga nada kumagayam ibaganakan kalakay, iso nagpakita. Ako, isos. Jak na tong palti ingkarik ko na. Ada ingkarem?
Imbaga nga ituludak iti ayuda. Imbaga na nga awan niya po na. Kat, Jesus nalipatak matay. Aniya, mga nubisin mo patay ng lakay. Ay, basol mo. Anya, natay nga ta itibisen bakay. Anya nga iti amom no kastakit dit impatay na. Kinunam, imbaga na kan ka nga awan niya po na. Imbaga mat, nga ituludam iti ayuda. Sakit di mo intuludan. Nagururay iti awan. Ay, imbagla natay ko maiti sakitan ngem tinatay iti bisen. Asyak ti mapabasol. Ay sus, pakawarin ako maapo Diyos. No nakabasolak iti pan nakalipat ko iti imbagak. Ay nalakay. Amgak ang mga nunatay kit di iti bisen. Basol mo. Na ikararagan na idi na minsan nga aldaw ni ina orang. Ta nagpaayab nga rod. Kasta ka ni, Pastora? Wen, kagawad duming. Iso kas makita tayo iti langana. Anay masayag. Nakasimsimbang tirupa na. Kas lapay kit din nakaturog laeng nga nakaisam. Kas lang ron lakaisang. Agkapi tayo pa'y kanaw, Pastora. Ne, ala, si Kansapay ko tinagtimplan iti kape kon kap sa trosa. Agyaman na. Ramanan nyo ha. Mga nagkurang ti asukar na. Wano, sobrakit de. Pagsulahin kap sa trosa. Thank you, manen. Ay, agsasarunumat. Dagiti matmatay, Pastora. Huwen nga rod, kat ni, saan kami mata na makatal na, da kami nga adipan ti Diyos. Adalata mapan maikararagan, akararwa, ano saan, masakit. Ay, kumusta mat nga, dagiti papapanan nyo asabani ang lugar, Pastora. Ado ka no pa'y mo't lang tagpas-positive iti COVID. No, ijay lugar mi, kabsat Rosa. Awan mo't nakarta ni Jay. Lapig sa ti kararagda. Di ka man mang pilosopo dong. Saan na ka mang pilosopo? Kunak tumat nga adda ka dito'y lamayan, Pastora. Owen, kabsat. Apay ka di, kabsat Maya. Dawatek ko mga umayo ikararagan ni apong ko. Ay, kasta. Sige. Umaya ki Jay Balayo. Dumagasak to, inton aggapuak dito'y. Agyaman ak, Pastora. Agam amaw nga minodadduman. Dandani ipanan samatan ni apong ko. Alala, nukas taman, nalabit, nadanonan, tikan nito na. Ket, isuda talaga ti may kararagan. Tapno sumaklang sa di gloria ti kararwana. Ang kasayaatan no, makasarita pa'y. Damagan tayo noan niya ti kayat na nga ikararagan. Nakaturog samot tan Pastora. Sana bale. Bayam pay laang ang maturog. Bayam ang makaina na. Wan Pastora. Kaasim. Asong no saan ang makaturog. Makarangrang. Ano? Makaraingan. Kasauyulatan, Pastora. Sige. Inak mangisagana iti merienda. Mabiitak laang. Owen, sige. Masato. Kumusta kayon? Sasawambay tao. Sa kwakida iti panagkitam. Salba ka. Pumanaw ka. Tawag sa nakasakaw. Saan yung baga ni Kapsat Maya? No, ada diferensya ti panagdungag na wano awan. Ay. Anyat namin iti abay tita. Makikaida ka kanyak. Tao.
Siyak daytoy, ama sato. Di na ka din mailasin? Apay ti asain. Kanday kan asain. Ay, salpa ka tao. Ay, saan ako na makatilmaw? Tata, matmata ka. Salpa ka. Pag sidan na kinin, ti kanding ti kunam. Ay, tulang sangat. Wano, dakabaw na. Sana makabangaw. Kasanungay nga agi ko pak ititigaw hudo kas daw. Ama. Ay na, ano manan timang tuntudok kanyak. Apaw, ag bakuna ka di manad. Ay, mandakaw. Gusto na. Day, mamidyo ang bakuna. Apay, pamitluman niyaw. Bay aklatan magsasao. Oray ko nakakidimuan. Di nak makita. Matulog ka pa. Baka mo ka no pantayan na sika tao. Atoy, agkape ka pa'y, pastora. Sakbay nga ikararagan. Mataya ka. Saan kayo pa yung matay, Nana Mary? Mariknak. Sana kung nga aging bagpay. Kasta ka diti pamati yung? Wan. Sana kung nga aging bagpay. Isuadawata. Ikararagan na kong pastora. Basta mamati kayo ang maagasan kayo pay. Babaen dagita nakadado nga agas yo. Akin pa kayo pay, Nana. Saanan? Kasta ka diti pamati yo? Matay kayon? Iti pa nagrik na yo, di tabagiyo? Wan. Isungaraw ng ikararagan na kaon. Mamati kayo kadi, ano matay kayo? Kat sumaklang sa dilangit, di kararwayo? Anyat ang bukngay. No napakawan na kong ti Diyos, kadagiti ado abasol ko. Da kadi ang muyo ang nadagsen, nagbasulan nyo iti padayo at tao, kan iti Diyos, Nana? Ay, nabanugak launay. Ha? Banugan na. Sumanao ka. Nana Mary? Ikararagan ako na. Tapos maisala ka na. Ana Mary, da kayo nga umunati ag kararag iti apo. Tapno adda pag naanti pa nung kararag ko kada kayo. Ada kang harutan na mangikararag kanyak. Nagadulak iti nakararag. Amang ano saan ang amo ni Apo Diyos, tidanggan na. Sikalatan, nakararag. Isuro kayo magkararag, Nana. Tauray numamin ribo mo't nga ikararagan kayo. No di mo't danggayan. Mismo ada kayo ti dumawat, iti kaasin na. Anya ngay nga raw ti kada na pastora. Nagkararag para kadagiti tao. Ala. Ago day magkayo nga roden ina Agkararag tayon. Sikalatan. Kung nakalangarutan. Ay dagulit ka mata pastora. Maang kayon, lolo. Atoy,
Anyak sinak. Lining tanga itlog, ang naigalipan iti kamatis. Ay, isaara ka mabisin. Kasano asaan kayo ang mabisin? Kit idirabi iti naudi nga oras apan nangan nyo. Kit anya nga oras itan? Apay adamagam kanyak ti oras. Kito si Kati makakita. Arapak met ngamaw. Nilulong? Dapat eh. Mang kayon Ari kapoy nyo to'y kaninyo. Ada iti sangwana nyo. Nagkalaskit ti aramid maw. Lolo? Wait, arapak. Ari kapag ti kanakas na. Ay, wala asep nga pok. Ay, nagligat kayo akasarsarita, Lolo. Mangang kayon Itinaganti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Nalpas manan ti serbisyo. Mauditan, tamay tabunan, Pastor. Wen, Chairman. No, may tabon da ito'y. Ang mga no adamanan sa maruno amalamayan. Mangrugi inton rabi Ha? Nini, asino, Chairman? Intaray da i hospital ni Kabsat Mire. Puro sa din na kaya ti may hospital. Amo nang ibaga, ako bit ti sakit na. Ngumawan na ramidan nan idi binagkat dangin logan. Empan da ospital, asaan na kaya? Wen, saan nga iso tinasurot? Ay, sana na kayat ni Nana Mary ti agbyag. Ngam, kinunak, saan nga iso ti mapaturay, iti biyag na. Ay talaga iso aday jay, impandalata iji ospital. Uray no impanda iji ospital, no saan apagayatan ti Diyos, ti tartari gagayan na, ay sana da tayo ti masurot, no di ka ti pagayatan ti Diyos. Mamati akiti dayta, Pastora. Nanang, inyawag dan ti resulta ti panangipandakin ni Nana Mary iji ospital. Kat, anya ka now? Maisaro no amalamaya nun. Natayon. Ay, di may so ti sasawan dagiti tao. Amangan no ibagada pa ikid di ako bintim pataynan. Amok pa yan. Di da mo imbaga. Maamuan tayo to, inton isang pot dari ti punirarya. Idiretso na ka dito eh. Nga taa. Ay, talagang sang agsisipulan dagiti matay dito barangay tayo. Amangan no mapasarunuan. Amangan no sumarono ni ama sa ato, inton maitabon ni Kapsat Mary. Ala ni Nanang, pumbunyagan nyo amin. Ay, saan ang makapatay ti sao ako nadarusa. Di ure man sang kaibaga tayo amatayan no di na pa'y oras. Wamot kit di Adda ka matandom. Wine, dituhin nga ilipas ko dir witness to ya. Asana ka makakonsentrate di barangay hall. Nay, apay nga idumay. Nagado tinakapila ang makisaritak ni Tatang. Personal sa ti problema na. So ako na ni Tatang agawid na pala. Pinagawid na ka. Wine, takasanaw, timot laag saon di ka sarsarita ni Tatang. Mabain sa mangibagay ti problema na nga da ka makangag. Na, naglukaw. Anya dagi jay, babae da. Wala nang. Talo a babae na ganyan. Nilang matatang ti kaya da kasarita. Madiday ta Ay, mapanak man ni jay. Ala ni Nanang. No personal ti problema dakat babae dagi jay. Ay saan alakay ati pangibagaan da. Siyak ti mangbagbaga ka daga di babae no kasapulan. Iso ang mapanak ni jay. Dagasakit din ni Pastora. Ta ikararagan naman dagi jay a babae. Anya? Kan rumbang ama ikararagan dagi jay. Karaman ni Tatangyaw.
Anyamatin na siya nagtagtagainap ko. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng, sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayot tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung ano diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaina. Isagot mi kada kayo ti istorya na pauluan. Awan sinukpan. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Dom, ingkag papukisan. Sakpay ti ko na. Naggapu ako na. Ay, kuna no di ka pa'y napanidya barangay multipurpose hall. Da kami kan tatang ti kaunaan na nagtugaw idi nairanta at tugaw dagiti agpapukis. Aya, ay maya mo dayjay ang aktibidad dagiti pulis. Saan dala a pulis? Barbero da pa'y. Hoy, kat libre pa'y. Ado ti maragsaka. Ta siyempre, dakkel mo tabanag di sa kasuta piso sa malimbrida. Imbes sa mapanday di barbershop. Sana na? Kunampay. Nanginamatan ti pabarbar. Iso nga naglulumban sang dagitay lampong nga na lockdown. At dada aminin ijing agpilpila. Dahil tati may sa anak kapanunutan dahil ta libre aprang pukis. Tamanipod iti lockdown. Ado pa lang, di sana nakasubli iti trabaho. Ta nagserra ti pagtrabahuan da. Kat gapoy ti lockdown, ado tinaawanan pagsapulan. Kat syempre, no daman nastrakan da kasukat tinapukaw at trabaho da, amangan no di pa'y umanay apagbiag da ti matgadanda. Kat may kulasay pala da ito'y panagpabarber. Ta unaan da pa'y ti pagbiag. Iso nga ado ti limampong. Kaskin ni Mang Atoy. Agpingping gulitan. Napan nga tamot nagpapukais. Nasabat ko. Masaya ta. Ado, ti malawagan ti rupro pa da ita. Awan to nga tan, ti makitak alampong intol bigay.
pagman ta pinapuki sa matlaang dagitay mabilbilang abuok di tatuktukmaw. Unay kita mabilbilang abuok ako na mutin. Katuwin mo, di ko nam jak bilbilangan no daytay makaun-unakan a makaturag. Awan tupay dua pulaw. Nakalalas nga gap-up sa dita kalbo. Unay apa nang uyaw daytan. Doon yakit kami nakita ti ulo nga ang kalbo dayta ulo yung apuli ah. Ne. Makalbo manipod mo king aging gatlulunan. Ngamlampong matan nga pababa. Sakit ka ilalaam una ipapukisan no ko. Nakaadugan. Di ka kamanlangin. Nakat, papanamon nga di kat pumanaw ta mangal daw tan. Ay, sana ko na mabisain. Na. Mangal daw ka, sige. Ay, arsagid la unay mo't day talaklakayan. Pudnong mo't nagitimbag. Ay, di nala mapanunot. Asyak nga asawa na ti may babain o saan anasaya at ti itsura na. Anda kayo matatang. Dito'y kayo na mangal daw. Apag iso taggao akon. Sige tatang, padigkuan da kay kumay di inagara karnet baka alinuto ni Rosa. Nga madda kay matan. Awagan mi ni nanang tao may matituyan. Sanin. Ay, mabit lang aron. Tay karga kon kan Rosa hindi pagbalunan iti si Dayaw kan. Sanin. Tatang, Himaya kita na napudot ti ulok. anya ka di man tinapasama ka na kayo. Agpupudot sa ninanang yaw. Iswa sakmut ten tinagpupudutan na. Ay, anya di ko na yaw. Pudutan kayo. Ay, apag iso tatang. Matang iti ice cream. Ay, idom. Irwaram man ni tatang iti ice cream. Ay, sanin. Rosa. Di ko. Apa, idom? Di mo kahit aparaman ta ida iti ginatan kong ice cream. Ay, sana kastati kahit kung ibaga. Ice cream yun lang, ice cream yaw. Sige, tagyan barangay hulti pagpalami isa. Kunak lang numayaw, awan ko ipudot ti ulok din sa ambot. Tatang, agsubli kayo. Mangal daw tayo pa ay. Ay, guys lah. Kas lamang mangay ko pala ang tinundag sila pandak ni katuganga kapimanaw itay. Imbes na makipangal daw, wano alana ko mali ipadigumi si dada. Narumburuban din, tipasugnap na. Ang yaman nga tanaya, isaan ta nagkinaawatan ka ni katuganga ka babae. Sikat lakada agpaspasog nun. Sa bagay, hasta na sa atin lumakay kan bumakit. Awan maya ta paamak ka na ko na. Non dari kierda. Awan sinukwa. Makatuturo ka talaga. Ribit ko malapit. Sino nga talaga umawawat? Saan mo talaga nakafundok? Hello? Hello kasinsin! Sakda ito'y ni Pipoy Guyugoy Portugal a kasinsin mo. Malagip nakpay kasinsain. Kasinsin ka? Pipoy Guyugoy Portugal? Wan kasinsin! Miss Guyugoy idininang ko nga inasawa ti kabagas di amang mau. Ay sus! Tinak sa malagay pa na kasinsin.
Siyak daytay, nagdisnog king ka ide, uubing tayo pa'y. Kaputa, inabak na kiti, pinaangatan iti lawalawa. Ha? Si ni Ipoy? Tumpak! Pipoy, insan. Berngas ko iti Ipoy, siyak dayto yan. Aya. Nakalagip ka man, insan Pipoy. One insan, gapoy ti lockdown. Intugaw ko ti nang laglaki. Anya? Kasano na ita? Linagip kayo akakabagyak. Amumatay. Napaawid dagiti kaduan nagtrabaho iti syudad iti lockdown. Kaputa nagsira ti kaduan na apagngadan. May sa ti pabrika apag nanaadan mi kan bakit ko di Manila ti nagsira. Iso kapilitan na nagawid kami dito Isabela. Kasta aya? Ay na, nagrigat ti biyag kasinsay. Ngam, saan na kasumuko? Mas trap kundo amin ang akita ti panggadan. Ikat wala. Kasta talaga. Kat sikaman ti kao dyan analagip ko. Sinapol ka itibbe. Kat, ay na, nagasatak ta na ibulad at agos tinagan mo itibbe. Kinitak at agos ti profile mo Kat, masigurado kung ase ka, tagwapo. Ha? Siya ka talaga dahito kasinsay. Nagkasat akon kasinsin. Umay kami man pumasyar kan bakit ko ditayan nyo insan. Oo na. Medyo limo kayo matante pa nagbiyahe. So kamay kayo. Talagang nagbiyahe kami itan insan. Thank you. Inawis na kami. Bye-bye. Muhammad Chup-Chup insan. Bye. Ayan yan. Na-lockdown. Di awan pagsapulan na. Nagtaros kami dito yung barangay Luachar man. Di mi matamo tayo ti balay da kasinsin ko. Sino ay tinsan mo? Ni Domingo Portugal, Charman. Ni Domeng. Ay, huwag ni Domeng, Charman, kasinsin ko. Inawaga kini Kalman, kat inawis na kami kin bakat ko nga agbakasyon dito yung nagbugsutan. Kasta aya. Chairman. Iso nga imay kami mutadagusin Manugang ko ni Domeng. Anak ko, di asawa na. Ay, ala, nagsayatan. Asidagkan iti swerte, lakay. Ha? Oh, tanghiwat mo bakit? Chairman, ay pasensya kayong kinabakat ko Samsampi tao. Ala. Itulod kayo ni Jibalay da Domeng. Di kay agrik yaring. Siyak ni abirat mo akarya, Rosa. Ay na, nagpintas gayam dito ayan nyo. Kung naklano marigrigat ti tattao dito nagbugsutan mo't niyamin tinagan ti barangay yaw. Ay po, nagbabaknang kayo mo gayam. Saan mat abirat karya? Nagpintas to'y balayo. Sa dudwa kayong magnanaad. Ay, nakalawlawa. Saan mat? Mabisin na laki din, Rosa. So, sarkan, mangal daw tayo. Kabayatan ti pa nagsasarita tayo. Apo, minsan. Naggasat kami ngayon may dito. Adulaki dito, mabalin na panggadan dito yan insan. No nagagat ti tao. Nagagat kami kan karya abakat ko insan. No riga ti biyag ti pagsaritaan. Awan, sinukwan ka na kami. Mayat Ay sos, arigat medya syudad. Ngam, nalasatan milata. Agasam jay 5 ang iwat nga grama ni bakit ko. Ngayon laslasat ko iti bisain. Ay sos, katnay. Biyag kami pa'y aging gaita. 5 ti ang nakyaw. Ay, uwen, bayaw. Kasanumot aya. Hat akan na yun ni kasinsin mo. So, anak 5 kami adagos. Alright, nagagatak bakit? Insan, nukas ka sano, dito'y kami agyanan. Mabalay. Mabalay.
nabigla lakit din ni Rosa lakay. Agasem, bigla nga adda ka balay da. Un nga raw. Sakit. Paampundan siya. Ta ima-ima damay. Imbag no adda pang gadanda. Agsapul ka no iti panggedan na. Ye kasinsin ni Duming. Kat, jengay ipag na. Ay, mabalin nga agsapul mo't iti pagkwartaan na. Wano saan, tulungan na ni Rosa nga ta, kadag iti trabaho iti balay ko na. Mabalin mo takas ta. Tulungan ni Duming ye kasinsin na. Kaasi mo. Kadag iti aglabas, agawisak iti agpapukisinsan. Nalakalaeng, agbarbero kadi taro bayan nyo. Oo na. Sabagay, aron sapay mo ti sana nakapapukis iti libre. Hindi may nagpukis na iti pulis dito. Iso dati maawis mo nagpukis. Amin aglabas ti tanainsan. Addan tulat tamayat ngagpapukis. Oo na. Makamukan na niya trabaho pa iti mo. Kasinsen, sarkak amin Basta nasalun at datao, kunata nga ron. Anya ti agbisin-bisin, sadot laang ti agbisinin saan. Nala, makamuka. Podno tayo ko nam. Ado, ti pangkedan no kaya. Banana Q! Banana Q dita! Dumagas kayong agmerienda! Kaluto a banana Q dito! Banana Q! May kayo ag banana Q, nana! Ay, humayat Adamat gayang paglakwanan iti banana Q dito arubayan da Rosa. O nana, ala gumatang kayo, nalakalaang. Ay, gatuan Day taman nga rod nalutom ditaan. Ag merienda mamut da taaw. Wala, adamot mapaglakwa. Imbag man, tanapanunot mo ti aglako-lako dito. Kapilitan nga agpanunot da tao iti pagkwartaan, nana. Ay, wan, kasta ati agbiag. Ay, nilakay mo ngay. Napan nagkumboy, iti tsendaan, iti ilay, nana. Ay, mayat Adulat tamot kadag iti agpakumboy. Sapay kumaan, taadamot, matgedan na itangag malam. Kababain mo, kada abirat Rosa, no, makipangpangan kami la kanayunan. Amam tiag masahay. Ammo ka, day talahang Jarman. Ala, tapnuad da panggedam. Padasem tiag masahay. Nay, madi payla day tapanggadan ita Jarman. Keep distance paylaeng gapoy ti COVID. Iwun aya. Distancing paylaeng. Iso atila natulturong matan dagitay masahista. Ora ito pa'y panagpukis. Numabalin kak matipay. Ang nga nga rudain. Nalaing ka nga glota? Ay, nalaing ni bagat ko, Charman. Ala, padasin nyo tagluto iti uray dwala ang aputahe. Masakbay na, agpaala kayo pa iti order. Tadi kat mabangles ti lutwin nyo, no di malakaw. Ikang kayo iti pagpuunan niya. Ayos! Kaya't ko launay dito, Charman. Ketangay kunayo, akayat yo ti makibarangay kada kami. Sige, kitaan mi, no kasano, makarugi kayo. Juan Charman, thank you. Maalamin to matla siguro dagiti 5 anak mi. No, adan to umdas apa mataudan iti pagbiag mi dito. Awan mo agorder, nana. Awan kanut kwartada. Kasta. Iswasayang. Naitsendami pa ikot nga rodan jay inted ni chairman na punan. Kasano pa yung maparwarmen. No, datayo mo laang timang sida ka dagi jay. Ala, saan abalin Anya nga road. Napo, makilaba akla ko maang awan mo mayak ngagpalaba.
Awang kan kwartada ta pandemya mo. Makabulan yun ton ditoy. Anya nga rin nga ti plano yun kan lakay mo. Diyak mo akong pipoy, nana. Permi harigat min, nana. Kumut-kutungak pa yun. Ha? Awan makmakan men. Mababain ako ni Jayan Darosa. Makipangpangan kamilatan. Kat anos latta, abalasan ko. Himbagla kumaan, maan-anusan da kami mo, it da duming kun Rosa. Day talaang nang runa kat adaim imot ni Dumeng. Nadaw ko nga raw, nana. Isuan, di kuha ko ma. Oh, anya day ta. Ibagam latta ka day. Ay, sa bagay, ninto pipo iti mangibagano, anya ti desisyon na, nana. Tano siya, sumursuro taklaang iti pagayatan na. Di ka maawanan iti namnama baka. Siyak ti makaamaw. Sa adda dita ni Chairman na nakasaysayat atao. Sanaya, Chairman. Oo, Mike. Tayo ko na nga rudan. Aging gat si bibiyag tayo. Saan tayo amapukawan itinamnama. Makalungaw kay tulat ta. Pabasulon mi ti COVID, Chairman. Gapo iti COVID. Tila nakadandanunan main. Inapo nagsisina kami. Kadagiti anak main. Bakit? Di ka di matanagan. Ure ka sa notorigat. Agbyag tayo. Basta awan sinukwan. Kasta gusto ka. Awan sinukwan. Kaya rigan mo't lang di may sa alaban ti panagbiag. Awan sinukwan. Malabanan, tirigat. Dam. Apay? Mapukpukawan sa amatan iti namnama di kasinsin mo. Makaaw-awid dan sa ni Isabela. Kanyat ko na ya. Amang ano na mata kanon kadakwada. Sikalangin mo ti pampanunutan. Mababainak kan. Ay, awan problema kanyak, Dom. Ayos! Yahoo! Urat tumot ang makauray tantulatay ti grasya bakit? Pagdan sa naawat na grasya. Anya nga ta agrasya. Ay, mapantaman dita salas. Damagan ta no anya agrasya ti ibagbagana. Tapay ka, Sinsen. Anyat pa karagsakam launay. Ay na, adda naawat ko atix kasinsain. Adda ayuda me! Jismel bayaw! Nagado nga inapaplayak idi kangitingitan ti pandemya kasinsin. Adot na kay ramraman na ka di mawatan iti tulong. Kat may saday tuyan. Ay na! Pangrugyan me turi basit la negosyo insan. Pagman, nagasot kayo pailaan. Talaga amat insan. Awan sinukwan iti rigat kunak tumot. Addalat ta grasya. Basta atag yan. Awan sinukwan. Ay. Dangata katugangak. Adangatan simo ko iti pinasugnod da. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.